কৈশাক মই তোক ইংলিছত যি বুজালো ঠিক তেনেকৈ ক'বি আৰু যদি তই কিবা নুবুজ বা তোৰ মূৰেদি নুসুমাই তেতিয়াহ'লে তই কবি যে আই লাভ ইয়'ৰ ডটাৰ ছ' মাছ আৰু কবি ঠিক যে আছে। ইয়া ঠিক আছে কিবা নুবুজিলে ইয়া কৈ দিবি হয় এতিয়া মোৰ বেলেগ কাম আছে Warakam. কি কলিবি ওয়াসিম আকরাম what I love your daughter so much I know. What do you do? I read in gardening my hobby is become third semester my name is Dibrugarh my father name is Assam and my state is Komal Das What? I love your daughter so much You are not doing any job? yes hand job What? hand job মানে হাতের কাম I work in garage You are a mechanic? yeah छुट्टी हो गई yeah अरे yeah छुट्टी हो गई गड़बड़ हो गई बच गई Okay. What is your income? 1 crore What? Do you know how many zeros in 1 crore? yeah What? What, yeah? Tell me how many zeros? কৈশাক too many zeros How many? too many too many What, two? I love your daughter so much please give me your daughter I will give you purobi ghee and butter What will I do with butter? then you eat butter chicken Sorry, I'm veg. But what about you? I am non-virgin छुट्टी हो गई and your daughter also non-virgin Are you serious? But when did you do? ইমান ইংলিশ বুক হিসেবে I your daughter we both do I eat your daughter leg piece selling What selling? sucking But when you did it first? I first time did in 13-year-old so juicy so tasty আৰু কি কম আৰু মানে খাচী মাংসটো বেছি ভাল লাগে পাঠাটো অলপ কম I mean I love girl boy sometime I never do in bed I always do in the মাটি পাকা ফ্লোর কিছুমান মানুহে বিছনাত খায় মোৰ এইটো ভাল নালাগে I don't like it Monkey? You do with monkey also? yeah মাংস জয় মা কালী হেল্ল' ফট চালা তোক চালা আৰু বিয়া চিয়া নাপাতো মই এনেই তোৰ ঘৰত গৈ মাৰ খালো ফট